Saragu magadi hon sun numadagu. Agora bahativa a Hario Gunhadi Ola Lug Yarabela Hafrenderu. Saragu Lida Garifuna. Saludos a todos los amigos a través de Gafu Garifuna en Los Ángeles, California, y su vicepresidente Ronnie, su presidenta Cheryl Norales. Agradecido con ustedes para poder estar con nosotros en una lección más. Hoy aprenderemos las palabras para realizar preguntas en idioma garífuna, asimismo un ejemplo de algunas lecciones que compartiremos con ustedes. Check. Dimure le lube wouserune luwalgdaha lida garífuna. Palabras que usaremos para preguntar en garífuna. Atiri. ¿Cuánto? Idame. ¿Cuándo? Halía. ¿Dónde? Atiri lebegi. ¿Cuánto es el precio? Kale begi be. ¿Cuánto es el valor? Atiri be baluguru no. ¿Cuánto me vas a vender? Sereme. Gracias. Biti binafi. Biyangi. Magade tinage hayum badi milau gubi de mero binafile. Badi milau gubi de mero binafile. Begu ba umada. Kabagi badiga umada. Kabagi baganya. Kaba lamun baganyi ha. Udru. Atiri liburu udru lupe baganya ne? Atiri liburu udru lupe baganya ne? Dice libro. Solo dice libro. Solo dice libro. Kongi atiri bagirige baduge egini amidiri bule. Kongi atiri bagirige baduge egini amidiri bule. Osengu giriya. Tem baganya ne egini lira atiri be merigi bagasu lida lugar bela egini sengu giriya. Sang merigi. Oh. Atiri banyak di bumada bu bagum biha lugar bela egini amidiri bule buma. Sengu. Atiri de livro sugar bahayu suraluha de preço. Atiri de livro sugar bahayu suraluha de preço. Dimi livro sugar. Atiri banyak tidur bahayu sulugar bela haganya. Amidiri bule. Atiri banyak tidur bahayu sulugar bela haganya. Amidiri bule. Sengu livro udro ou sengu udro. Livro udro ou sengu udro. Tengo libro udro. Atiri begi livro ring ayusu. Uro livro ring. Ramboeyu tile anyodo bafuluar. Atiri bogi durudi hadu. Disi libro fuluaru tu atiri durudi. Disi libro fuluaru tu atiri durudi. Darandi durudia. Munda tinala ulida. Reti tigole hebo tiumado. Okay. Munda tinala ulida. Reti tigole hebo tiumado. Okay. Dimure le lube wouserune luwalgdaha lida garifuna. Palabras que usaremos para preguntar en garífuna. Atiri. ¿Cuánto?
Ídame, ¿Cuándo? Jalía, ¿Dónde? Atiri Lebegi, ¿Cuánto es el precio? Kale Begi Be, ¿Cuánto es el valor? Atiri Be Baluguru no, ¿Cuánto me vas a vender? Sereme. Gracias. Biti Binafi, Bibiani. Magade Tinage, Halium Badi Milau, Gubi de Mero, Binafil, Badi Milau, Gubi de Mero, Binafil. Beguba Umada, Kabagi Badula Umada, Kabagi Baganho, Kaba Laum Baganha, Udrum. Atiri libro udro lupe baganha, né? Atiri libro udro lupe baganha, né? Dice libro udro. Solo dice libro. Solo dice libro. Kongi ati wa girige baduge egini amidiri gule. Kongi ati wa girige baduge egini amidiri gule. Onsengu girige. Tem baganha nem egini lira atri be merigi bagaço lida lugar bela egi sengi grigi sang merigi atri banha ki bumada go bagum biha lugar bela egi amidri gulama sengu atri ge libro sugar bahayu sura luha de preço Atri libro sugar bahayu sura luha de preço. Nimi libro sugar. Atri banha ti udro, bahayu sura lugar bela haganha. Amir bole. Atri banha ti udro, bahayu sura lugar bela haganha. Amir bole. Sengu livro udro com sengu udro. Livro udro com sengu udro. Tengo libro udro. Atiri begi libro ring ayusu. Uro libro ring. Ramboeyu tile anyodo bafuluar. Atiri bogi durudi hadu. Disse livro puluaru tu atiri duru. Disse livro puluaru tu atiri duru. Darandi durudia. Munda tinala ulida. Reti tigole hegwa tiumado. Okay. Munda tinala ulida. Reti tigole hegwa tiumado. Okay. Everybody get up, make some noise! Please pass the word around and invite friends and family to subscribe to GAFU channel to be able to watch these lessons as many times as you want for free to master Garifuna language. This project is brought to you by the Garifuna American Heritage Foundation United GAFU and co-sponsored by Carlos Caban with Professor Elmer Mauricio Enriquez all the way from Livingstone, La Buga. GAFU les da la bienvenida a estas 6 lecciones de Garifuna totalmente gratis. Invita a tus familiares y amigos a que se hagan miembros de este canal para aprender Garifuna con el profesor Elmer Mauricio Enríquez. Este proyecto es traído a ustedes por Garifuna American Heritage Foundation United GAFU y por la ayuda del señor Carlos Caban. Así es de que quedan invitados. Everybody get up, make some noise!